alhamdulillah napasi tarupa ki pong Allah Ta'ala rilalana iya on roma barakat nasaba iya tu masih mapunai dua telu barakat dena tama tu masih tawe nareko dena makanja tepat nalori pong Allah Ta'ala innama ya'muruna masajidallah man amana billah. Jadi sitonganna tu tau angkai ang makmurkan ni masih tau makanja tu tepat nalori pong Allah Ta'ala iya ro tepat okui ati mat di bola tapi iya ro tepat deniah katani tania idi punna pong Allah Ta'ala onronna napatama ya sangi tepat okui ati na iya ro tappa biasa makanja-kanja biasa madodo biasa totak desisang iya ko makanja itappa natai dani pakkasiwiang madari de panatama loroy makadama de panaloro menan sa dilo masigi masampajang iya nang katau makadawi loro bawas sih ito madodo-dodo tappa na yato iya madari tasela ko bang ite we tama si betul kan begitu jadi si salah tuh salam tau matappa takwa kemudian ihsan iya ko ihsan bicarogi nama pedeceng de naga cautan re innallaha yuhibbul muhsinin iya rupong Allah Ta'ala na poji tau mapedeceng iya wana ihsan takwa iya wana iya ro iman iya wana iya ro salam yaitu ampai puasa tahu aga yo 5 puasa tahu matapa ya ayyuhalladzina amanu tahu matapa yoli untuk mencaji aga mencaji takwa makanya maka dai la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun jadi ya ro tahu yoli puasa tania tahu magala tania tahu mawatange tania tahu madisinge tania iya yoli mapuasa tahu matapa makanya katutau kuirite modele na makadodo namo jok ke makatododo tapi magala mapuasa ang katutau puah makagala tapi nape tete 10 titi ni ulun ang kata makwa jadi tepat mi wangi tepat jadi na tu ampai tahu matapa enoli pong Allah Ta'ala pada itu tahu mak jumae ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah tau matapa itu mi iya cek de jolo ubahase iya ko makadai ta salang sahada puasa sahada sampajang puasa sakka haji iya riasa ngasalangan iya na jamai ta iya rosalan ni iya na sampajang mo salan ni iya na puasa na ta salan ni ya nendre na haji tau mampu salang ni ya riasa salang mapasusak ka salang namode na suku iya limaewe ya samopi salang yang penting na ngakui manamoy ya yang ka tu tau pak de na sampajan na sama makutumi dito ko kampot tadi mai ka apa duan rupa tu tau de na sampajan angka tau de na sampajan na sabak nangga memang isampajangnya de na waji tau make tu de na waddi ya sampajanga kumate pemali na sabak kapere menurut hukum agama apa ia nangga isampajangnya de na waji kapere itu tapi ia kode na sampajan na sabak makutumi nangga mui waji sampajangnya nalami repah misalnya mas sampajak waya gaja rogalunge kabo makiro to marepah tania kapere tapi ya sang itu pase salang madosa lupo biasa kiruntu pasampaja loboto iya na riasa salat tapi itu pase iya tau makewe de na kapere de tidak kapir mutlak pase ni sanna iya tau make ko mema sampaja ngisuro itu ba de to na perlu masahada apa ya ko makadaki kapere mesti pasahada itu emang de to isurumi toba napa makasiwiang iya jadi ina riasa to pase ya sampajang mo pa ya tutay kumate to pase iya jadi aja tak kada ide na sampaja lanu aja na ya sampajang kumate de kecuali nangga isampajang de na waji ya salanginya iya ko pakita mata tu ya pitamana nga sampajangnya tapitang ko sampaja perlu sakka talaporo
tapudangi ko talingi te katadi tatarima yang asaka ko yana tu ampai tomato tario lokoloi masara saka pitara aga nasang tatarima yang asaka pitara ku para liria sunna iridi dia sama korodi nampak guru kan anak mundri to menatu makraba mani tarimanya angka lalu nama koko adena ga ipau itransfer bawa mani de naga kalimat langsung mani kada titiup tamani tidak ada lagi akad jadi pedek modern nih kemudian iyon nak ko selanga pita manang jadi tak pitangnya selanga tak ya sangnya selanga pitangnya les masam paja ya ko sampaja perlu yang namo ko sampaja sunnah akali cubu-cubu ki makanya ko rahasiai ina tu ampai masarola bisa sampaja sunnah ko kui boleh ijamah maka dia nabi talata ja'al buyutakum makawabirah aja mu pancejiki buruk longi bolamu monroi mi bam matinro pak itu to matinro to mate to mate kata ko matinro mate na nabita makada tapak beli itu nabita ko makadaki de mi na mate lepu de nasaba iya tu tau matinro de gaga ulena ya sangi to mate nasaba taraka iruhna iya mi ko tau mate materu de ni parewa ruhna iya ampe dapakan jaki dot takomeki matinro mate materu kai ha iya dapakan jaki na tu nasuri nabita dapakan jaki bacai pakan jaki jenne kotomelo matinro iya pa itu jenne itu para lulak dak nasaba janang kamu jenne nate natinro nama terhilal tinro nama ke nabita mate sahi tomelo jokka tomak jenne iya kotako kacalakangi ukololangi na tomate salama gitu sebab nama teki dalam keadaan ada wudu ya sakaratul maut te jenne kitoi ayak kam mahana maupa inamate lalanang ka jenne nah iya itu kelebihan na jenne jadi aja tak kada kong katau aja banda mo jenne kide makanja la da tu jenne makanja kong katau dia nasara jenne iya kemudian makada kaon na asal lengan ya pita pato kemudian tepak puang Allah Ta'ala mah kata nili okui ati na taro tanya idi punna ya jalalo tak kada iya na atama tepak na puang Allah Ta'ala tau taliwat-liwat nanya tu de na wat dingi pau mah kada iya atama tepak de maka da agan ni tanrai angka tanran atau matepai pak de na pita de ni tay mata aga pale wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat rampi wa idza dzukirallah narikku itapui asanna puang Allah Ta'ala maka Allahu Akbar wajilat qulubuhum bergetar hatinya maku ya supaya masih kita paham ya payo ko makra ka bergetar nu dari matang ta paham makra biasa mana ngi kalolo toh di makunre biasa ki anak darah ya di anak darah kong ka kalolo biasa tapujila ndak ni tapuasan namaga Idi na perone mi maga kong kana dara malada tapuji na tapui tesan na makadai Maryam tapang ka pulok kilalang napay itapuasan na tapang ka kotik kedo ayan na riyasang wajilat qulubuhum bergetar iya na angka tau na kada pak bange Allahu Akbar na de na kedo ko pada yon na kitapui chandrinna tanya pa tau matapa iya tatesnya leta maga atita ko makadai pak bange Allahu Akbar kira-kira maga iya ko dei pagaga kedo berarti tanya kita matapa napai selang maraji-raji ni kapak di mamula ni makadawa marai gitu pale buana salah tepa agah takwa iya nampai surat tema puasa siulam mi ijami tema puasa pak iya ko makanja moi puasa na aish mancaji takwa memang kaya sa takwa pak makuye ya sangnya takwa malah ndak mati ka pole rilalana anu angkai na pigau rilalang atu tunggal dinona berkaitan dengan masalah agama walingi contoh iya komandre subuh itawe nangka nanre kulimanna ang kamo pa si japu ko panewe nabate ko masigi tanre kaya ro si japu de apa makadaki iya ko tamay nanre de nasa puasa ako makotoro ko to buka ang kanibe pa yakatan ni ang katoni teng es buah yakatan ni tulita aja ni tekbang magi nasi salaci di menije tu menne de to gaga tau mita ko ganrusu bawan ni maka kira-kira makadaki na ci di menije romane
maka da ide iya na de na batau batali puasaku iya kene iya na pake tau pa ko makbalu maka da iya ko kurangi timbangan na de na tarima po ng Allah Ta'ala matimba-timbang pangali gabay de na pakurangi mana ro pake pagaway de na tanda tanga ko de na sa suway dumalana iya na ro sa takwa ro. Yan na Romelo, ibawa para ko tumapuas sa may katanik, iya ko masampadyang mga ribi kisiyan rakam. Iya ko matilampoy siya ga. Magi na talo. Ko matilampoy siya rakam. Matan na duwa na dito ka mitay. Makada na ita ka po ng Allah Ta'ala, iya na riya sa takwa. Makada na mo makalichubu ko kenro tatatok ko na kontrol po ng Allah Ta'ala. Di gaga di na risaliwan na pagisangan na po ng Allah Ta'ala. Makanya itu tau mapuasay kumeloy makalasi magampapa yan alo majin sampajaloro akataloy makalimomo dua na macidi minalua na di kagam misang ni na di agam misang tapi mi mana sanay sa makada ina iya na tamanya batali na mo masika gigi mi tau to padahal dia na marigaga mi tau makoto ni tu tauwe na rek ko bertakway yan na anu de na manas sa mi tau memang pak depe ko bolana ayo mo nung ngayon dia ulit tu pertanggung jawab kami yan na sa takwa padali ba tau mapuasa tule mo kira-kira tanya aja tu bawang ko tau namutok ko lang namutok ko ba ini pa ya kung kadi ipol yang aja ni subu sesa aja makunray makoto aja tala subu idi na lakay ta ang katoto makunray macam masapadu matinro pilake na nasapay duy na dito gago ko jadi itu yang takwa ya komenrei engkau pacidi ya saya na takwa makadai ihsan iya na napoji po ng Allah Ta'ala iya ko takwon na ya ko ya takwa ite iya le dalle dari arah yang tidak disangka-sangka makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nanigi-nigi tau bertakwa lauri po ng Allah Ta'ala ipalappa ipole sininna anu susay ang kenoloy yaj'al lahu makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtasib yalengi dalle puluk kode na sana-sanay makada dalle pule kega dalle magalete bali galuna mapiara bale na bosilo polempa ruba pitaw galuna tel lari mana lo ko galuna balena yan ang tiyasa dali magalete bali kaya to makada na bali galunge ade yero bali macio ko kayo gitu lo ya midi oko kampo tadi itu berani mali maka dia nak balena bali galunge yero padahal dalam hukum itu kita punya iya ruba isalona tayo na tama ko cek data hay ini pun na digatan rana balimu makilo pada mo iya tu ko mak bali bola iya tu takke po lari loko bolata biasa tu kato mak bali bola kepala wangen ngemon ro perbatasan itu angka takke na loko bolata na iya ro mak buah anu tas itu kan na tu nasaba iya ro ura na lari loko tita nata tapi den rule palaba ini pak makaraki na anu na tau makiro itulah budaya timur kanjak na idi ada tahu polewe Sulawesi Selatan idi ogi luar biasa de namin le palaba ya romaka de anutta pak me kami toje tu bali bola daun namin alengi sisan na mabuah ya rojolo na kodo bali bola sekke de to gagok ko yan ang kabali bola makor bacang surayasi bu masih jamakap iya jadi itu kuncinya inapujila da tu puang Allah Ta'ala orang bertakwa itu dalek magalete istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka o yarsuku min haitsu la yahtasib itu yang lengi dalek kemudian si tingkah ya sekna we ihsan asanna ko gamay makadai bicarogi na mapedecing kiya sa mapedecing anu masalah yang enggak makanja kaya saro makuye kung kataw masike abas sakit yan na riyasam nang kabali bola taliwa seke na tulitaling niya gaga iyo puti di kapa ko masike bali bola to makadan to siya kaperanga marana chau ang kataw makada de si sele mo je layolo ang kamato tumatu nang kalau pakacin na to ko ay de
Jadi ya sangi ihsan itu iwala ijae mancajidecing ya narusipa na nabita. Watun na irempa o kotaib na law malakul jabal lawi malaikat na bulu e podangi nabita makadade illaw do mo ko Muhammad masara nya wa kumita ko illaw do mo ko pong Allah Taala na iya palutu ya bulu lo patapay manang ya rote rempa in ko aga na sa nabita ay de nautos ka pong Allah Taala de untuk makasola untuk mapedecing ni de meronis sangi makadade ngubawang impay makwaro ya ko de ule pasallang iya rumah kokoy anak na pamatu na jajeng ni ya ko de ule sallang ya anak na apo na pamatu itu kanja na pak dandungan na nabita gara-gara iya na rupa dongan na nabita de gaga kariste monro kotaib coba sallang ya ko aga sana mas sere ingkah 13% itu Kristen kokit ya ko taib de itu doanya Rasulullah. Jadi ya kung kapamimpi makoro pa din napajay paujana kadade miro kasi nisang yung makadade ching utarongang yan na to pamimpin sipak na nanabita na pun na ito. Yeah. Tapi makanya to itu kutuli na paujaki tau yan ang kataw tuli paujaki asam pajasunna ni tilaw dong nasabak makade nabita orang yang teraniaya itarima pak dongan na to. At terima kasih ki kong kataw paujaki nasabak langsut tu tembus pak dongang yang menre lagi aja to siya tarewa to balas si maka da malanda pa iko de kasempatan minalengi maka de patasau iya ko ang kataw paujako atau ang kataw aniaya ko sitongan na iya tu taw aniaya ko lalam minalik ko po ang Allah Ta'ala supaya terima pak dongang mo apa iya panatambus pak dongan natay kalau teraniaya nang kataw de gaga paujayo ko tu kampung ay majato tu apa matanga-tanga itarima dong itu yo pokong kana tafsir ya tiki kanja nito di makoto tu ko de chingi jama tatang katantangan para mi ko masigi mako yurus uwe ka patu tantangan pa itu ko masigi madu-dupat tau pak pada mi tu pangurus masigi kato tu tau ya mi ko rapa itanang ka ko rapa ang kato tu maka gala mak beres saran sisa na majama tetak dengin kato tau mako tu kato tu kasih tau denang kana mate tapi alena mana jamai engka ang kato tu tau tasiru paminisang kisuro mapuni radio nasa dewi segera keke pesak suri map pejalan ase dia nisangi asaja pemjam nasa kuma petu lampu macam tu iya jadi madu berupang makanya tu mandar rupa makanya tu kumasigi madu berupang angka gonci pokah angka gonci pas angka to goncing Inggris kaya sa goncing Inggris kita kaya goncing Inggris na mau bau si dilatuk bau 20 na lamanang angka panitia masigi mako to lena to mapatu ase lena to masering lena to matu to lena to mapatu lampu lena to mapangaja lena to bang lena to kama lena to memang cajimang lena to loma balancah goncing Inggris ya tuh iya dega pokok na lena manang angka to gonci pas ci di mana sana jama dega mak gonci masigi bawang dega kalian lah disuruh mancaji mana saya mitauka disuruh mana saya maponco sadak ya Eka, kada kasi sa najama kecuali mak buka masigi, kunci pas ya tuh. Ang kataw tu kunci pokah. Sisa ka di sa najama. Kababiasan na kuskay. Jadi mako tu. Jadi aja mo ta malada mano ko masigi jama makumeltiha. Iya, mapamulay capak na kampung ela tu capak na kampung dega masigi dega masalah na pa.